Prvo, ovo je jedan izuzetan ambijent, pre svega samo okruženje. Uvek je zadovoljstvo kad dođete u vinariju koja se nalazi u sredini vinograda. Gde god pogledate oko sebe vidite prirodu, vinograde, vidite gde se rađa to grožđe od koga se pravi to vino u kojem uživate. To je za mene nešto vrlo značajno i što izdvaja. Iskreno, to je i privilegija da kao član kluba ova izuzetna vina mogu da dobijem po nešto povoljnoj ceni nego da ih kupujem u radnji. Imam i uslugu da mi ta vina budu praktično donesena do kućnog praga. Vrlo značajna stvar je da kupujete vina koja dolaze direktno iz vinarije, tako da ne gube u kvalitetu tokom transporta ili stajanja negde u nekim maloprodajama, u uslovima koji nisu za čuvanje vina.